Malti Walxi, merħba għal Together in Concert. Ċelebrazzjoni mużikali li artistikament tesprimi aħna minn aħna. Poplu wieħed, maqut flimkien. Flimkien mimlin tama, kuraġġ, kisbiet u suċċessi. Għalik, għal-familja, għal-pajjiżna, il-koll flimkien. I used to rule the world, seas the rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to roll. Come on! I used to now the organ is there. 1 minute all held the key. Next two walls will close on me, and I discovered that the car so stacked upon pillar to salt, pit of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing. Be my mirror, my star and shield, my missionary reason to fall. For some reason I can't explain what's it gone there was never an enormous word. And that's when I rule the world. You did not fall. It was a wicked and wild wind, the dinosaurs still lit ringing, shadows spin around the sound of drum. People couldn't believe what I would call revolutionaries wait for my head on a silver plate, just surviving on the lonely street. Whatever I wanna be king, sing it. I hear Jerusalem bells are ringing, cavalry choirs are singing. Be my mirror, sword and shield, my missionaries in the foreign field. For some reason I can't explain
Grazzi! Meta naħseb fil-bżonnijiet tal-familja, niftakar kemm ħajjitna marret tal-aħjar. Kif il-pajjiż fehem il-prioritajiet tagħna. Minn meta xtrajna l-ewwel dar. Għaċ-childcare ta' tfal tagħna. Illum qed niċċelebraw kull imħabba. L-appoġġ għall-ġenituri tagħna żdied u llum għandhom opportunità akbar li anki jgħinu lil uliedna. Ma nistgħux nitilfu dan kollu, imma rridu naħdmu għal ġejjin jaqwa, pajjiż isbaħ, b'aktar ħin mal-familja, edukazzjoni mill-aqwa u pagi aħjar. B'servizzi tal-ogħla livell. Pajjiż fejn infasslu futur sabiħ flimkien. Malta flimkien. Love isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and know we talk slow. And you come over, start up a conversation with just me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, then I'm in on a jukebox, and then we started to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love is handmade for somebody like me. Coming out for my lead, I make you crazy, go my beach head boy. Let's not talk too much, grab on my waist and pull that body on me. Coming out for my lead, coming out for my lead. Ooh, I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet too. Though my heart was torn in two, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Come on, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of one weekend to let the story begin. We're going out on our first date. You and me, a trip to so all you can eat. Fill up the bag and I fill up the plate. Talk for hours and hours about the sweet and the sour. Now your family is doing okay. Leaving a taxi and kissing a backseat till the driver at the radio play. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming out for the mountain, I make you crazy, don't mind me, shape boy. Let's not talk too much, grab on my waist and pull that body on me. Coming out for the mountain, coming out for the mountain. Ooh, I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet too. Though my arm is torn in two, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Wow, xudjenza mimlija enerġija għanna l-lum f'taqali. Dan huwa l-akbar avveniment din il-kampanja elettorali Malta Maquda, Malta flimkien. Inselmu lit-telespettaturi ta' One li qed iseguna permezz tat-televiżjoni u dawk li qed isegwu fuq il-medja soċjali kif ukoll l-istemmija ta' One Radio. Dan huwa Together in Concert. Dan l-ispettaklu qed jiġbor u jaqgħad lil kulħadd flimkien. Artisti, mużiċisti, kantanti, deffina u aktar.
flimkien talenti differenti maqudin fi spettaklu wieħed. Ninsabu lejlit elezzjoni ġenerali. Is-sibt li ġej, is-sibt 26 ta' Marzu huwa jum importanti sabiex intom tagħmlu għażla importanti lil min tridu li jmexxi lil pajjiżna għal 5 snin li ġejjin. Il-vot tagħkom ser jiddetermina l-futur ta' pajjiżna. Sinjuri, l-ispettaklu ikompli! Cause you're a sky full of stars, and I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars, because you light up the path. I don't care, you wanna tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
Grazzi. Aħna maħniex se nistorbu. Għalfejn fuqi biss lil min qed indejjaq jien. Dak huwa in-nazzjonalist. Tħossok kburi li jint nazzjonalist. Nazzjonalista mhux tagħkom il-Partit Nazzjonalista tal-Kunsellira tat-Tesserati tan-Nazzjonalisti. Orru doħlura! Orru doħlura! Bini li wara dak kollu. Desert imdaħħan. Garanzija għat-tfal ta' daħjar. B'din il-garanzija, it-tfal kollha f'pajjiżna ngħinhom jilqu l-potenzjal tagħhom. Dan permezz ta' żieda fiċ-Children's Allowance, fil-bonus ta' twelid jew l-adozzjoni u fl-in-work benefit. Noffru wkoll servizz ta' childcare b'xejn għat-tfal kollha. Ngħinu fl-ispiża ta' attivitajiet ekstrakurrikulari sportivi ta' arti u kultura. Fil-waqt li nagħtu laptop xejn lill-istudenti tas-7 sena, nestendu l-inizjattiva tal-One Tablet per Child għas-sekondarja wkoll, ngħinu lill-familji bidħul baxx fix-xiri ta' uniformi ġdida u nagħtu l-opportunità li tfal jażlu setta kodba kull sena biex jibnu librerija d-dar. B'din il-garanzija tinvestu 145 miljun euro fuq 5 snin. Din hija l-garanzija l uliedek. Garanzija għal kwalità ta' ħajja aħjar b'opportunitajiet għal kulħadd. Malta flimkien. There's calm surrender to the Russia days when the heat of the rolling wind can be turned away, and a chanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. Glad we got this far. So many things to tell her, but what I cannot see. The truth about my past, impossible. She turned away from me. He's holding back his hide, but what I can decide. Oh, I won't be the king I know he is, the king I see inside. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer. Glad we got this far. Can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Għal ta' negozju, il-jum jibda minn kmini u jkompli sa-tard. Jaħdem, jirsisti, joħloq, jaqla lejxin għalih, għal-familja. Joffri opportunità l-ħaddima tiegħu.
ġi tal-Malta u Għawdex. Għal sit ta' negozju, xejn ma jagħmlulu differenza l-battibekki bejn il-politiċi. X'aktarx idejquh. Iżda, tagħmillu differenza kbira min se jkun qed jieħu d-deċiżjonijiet li jiddeterminaw il-futur. Jekk ikompli jikber, tagħmillu differenza jekk min imexxi jifhmux. In-negozji jeħtieġu tmexxija li fil-mument tal-prova issostnihom. Iridu min ikompli jagħmilhom kuraġġ. Jeħtieġu lil min f'pandemija nieda l-iskemi biex jinvestu iktar u mhux qatalhom qalbhom. Minenhom jibqgħu sodi biex illum iktar minn qatt qabel iridu jħarsu l-qudiem. Dan kollu Robert Abela mhux biss jemnu iżda wettqu fil-mument tal-prova. In her
Xemx, waħda mill-isbaħ kanzunetti fl-istorja mużikali ta' pajjiżna. Nafu li maħna prezenti f'taqali għaw ħafna u ħafna uċin. Oħrajn edin iseguna mid-dar permezz ta' mezzi ta' xandir differenti. Għad fadal aktar. Fadal ħafna aktar kanzunetti li huma popolari fostna l-koll u fadal ħafna aktar artisti x'niltaqgħu magħhom. Edin hawn Maltin u Awċin flimkien. U xem mizbaħ mill-kol flimkien inkantaw ma' kanzunetta li taqadna. Sinjuri, Viva Malta! Viva Malta u il-Maltin, din l-arti tal-qalbeni, din l-art ħelwa kollha xemx, skur fid-dinja bħala m'hemmx. Melejjew ngħidu Viva Malta, Malta u il-Maltin, din Malta, din l-art aħna nagħmlu kollox, kollox u bil-qalb viva din l-art. L'art tal-Maltin, viva din l-art. L'art tal-Maltin. ġlied u gwerer din l-arka, iżda rebħet kull kumbat. Għandna swar sodi u oli li qatt ma ġew merbuħin. Melejjew ngħidu Viva Malta, Malta u il-Maltin, din Malta, din l-art aħna nagħmlu kollox, kollox u bil-qalb viva din l-art. L'art tal-Maltin, viva din l-art. L'art tal-Maltin. Hey! Come on! Melejjew ngħidu Viva Malta, Malta u il-Maltin, din Malta, din l-art aħna nagħmlu kollox, kollox u bil-qalb viva din l-art. L'art tal-Maltin, viva din l-art. L'art Il-kwalità tal-ħajja ma nkejluwix biss mill-ġid materjali. Iżda għalina l-kwalità tal-ħajja hija il-ħin mal-familja li naraw li ta' madwarna jikbru u jirnexxu. Li kollok arranġamenti ta' xogħol flessibbli sabiex tqatta' aktar ħin mal-familja tiegħek. B'dak li nagħmlu rridu li inti tkun b'saħħtek, attiv u li jkollok l-ispazju meħtieġ biex tkun tista' tipprattika l-isports u l-attività fiżika. Ekk ukoll l-arti u l-kultura. Kejli ieħor importanti li bih inkejlu t-titjib fil-kwalità tal-ħajja f'Malta u Għawdex. Fuq kollox, il-kwalità tal-ħajja hija ambjent naturali sabiħ, kampanja indokrata bl-aħjar ikel frisku ġenwin. Il-kwalità tal-ħajja tmexxina f'dak kollu li nagħmlu biex inti tgħix ħajja aħjar mal-familja tiegħek, biex nibnu futur aħjar għal pajjiżna. Flimkien.
beautiful day. So let me get away. It's a beautiful day. Touch me. Sing me to that I love playing. Reach me. No, I'm not a hopeless game. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel somehow. What you don't have, you don't need it now. You don't need it now. It's a beautiful day. What's a beautiful day? Thank you. X'atmosfera għaw ġewwa ta' għali llum. Grazzi ħafna tal-li tinsabu magħna. Together in concert, il-koll għal Malta flimkien. Dawn l-aħħar snin il-Partit Laburista kien katalist tal-bidla. Partit fil-gvern li riforma pajjiżu ħoloq il-ġid. Partit li għadu mimli enerġija u li lest li jkompli joħloq aktar ġid bi programm elettorali ambizjuż. Għalhekk nhar is-sibt li ġej tibqa' id-dar, oħroġ ivvota u kun parti mis-suċċess ta' pajjiżna għax flimkien nistgħu nwettqu futurizm bħal Malta. Importanti li dawk li sissa għadhom m'għandhomx id-dokument tal-vot tagħhom infakru li sa nhar il-ħamis li ġej dan jista' jinġabar mill-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali fin-Naxxar jew inkella fir-Raba ta' Għawdex. Together in concert, aktar mużika, aktar spettaklu. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, we share this with me, 'cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. The towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough, never be enough for me. Never, 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 never.
me, for me, for me. For me. Grazzi. Nemnu li kull tifel u tifla għandu jkollhom l-istess ċans sabiex jilħqu l-potenzjal tagħhom. Nemnu li tfal kollha għandhom id-dritt li jitrabbew f'ambjent sabiħ, familji b'saħħithom u bl-aqwa edukazzjoni possibbli. Assikurajna li kulħadd f'Malta jkollu ċans li jaħdem. Naħdmu jitfid ma' kull min jaħdem u min iħaddem biex nikbru flimkien u jkollna aktar xogħol, xogħol ta' kwalità dejjem ogħla. Poġġejna lil pajjiżna minn tal-ewwel fid-dinja fl-ugwaljanza. Nifirħu ma' dawk il-koppji li tajnihom iċ-ċans li jgħanqu lil uliedhom għall-ewwel darba. U niċċelebraw ma' dawk il-koppji li nataw iċ-ċans li jiżżewġu u jrabbu l-ulied. Dan huwa l-moviment tal-opportunità lil kulħadd. Malta tal-imħabba, Malta tal-opportunitajiet. Irrid inkun il-Prim Ministru. Wasal iż-żmien li nerġgħu niggvernaw. Dħalt fl-arena biex niġġieled bħala gladjatur. Jien insir il-jum. Intom iċċassati, iħares impotenti. Aħna nafu se naqbdu nagħmlu. Mart identifikata biex tagħmlu audit. Ħanibdew mill-kwartieri tal-Labor. Been reading books on both the legends and the myths. Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. Clearly I don't see myself up on the list. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. So superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, someone that I can kiss. Oh, I want something just like this. Do 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 do. I want something just like this. Do 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 do. Testaments they told, the moon and its eclipse. Superman arose just shoot before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, someone that I can kiss. Oh, I want something just like this. Come on. Oh, I want something just like this.
said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, someone that I can kiss. Oh, I want something just like this. Everybody here tonight, let me see your hands in the air. Are you ready? 1, 2, 3. I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Kemm lest tirriskja? Dik hi l-mistoqsija. Quddiemek għandek għażla. Jekk tirriskjax li tmur lura. Jekk tafdax lil min kien kontra r-riformi u nfiret quddiemhom. Jekk tafdax lil min abba l-familji u n-negozji bil-piżijiet. Jekk tafdax lil min hu mitluf fil-partiġjaniżmu u l-konfrontazzjoni. Jekk taħseb ftit, tintebaħ li min qed iwedek il-bidla ma nbidilx hu. Mhux biss l-istess suċċuħ, iżda l-istess ħsibijiet. Bejn il-passat u l-futur. Għażel il-futur. Għawdex jibqa' fiċ-ċentru tal-prijoritajiet ta' Gvern Laburista. Tantu hekk li l-inċentivi kollha li jingħataw lin-negozji minn entitajiet tal-Gvern ikunu minn tal-inqas 10% ogħla għal negozju li opera minn Għawdex. U għall-familji, Gvern Laburista ġdid se jinvesti fl-ikbar spazju miftuħ fiċ-ċentru tal-Gżira. L-azjendi fil-kamp diġitali li jibdew jaħdmu minn Għawdex jingħataw tax credit ta' 50,000 euro fil-waqt li jitwaqqaf ċentru ta' eċċellenza għar-riċerka f'Għawdex. Biex innaqsu l-iskariċċa tfal u l-familji tagħhom se jitwaqqaf ukoll ċentru ta' Child Development Assessment Unit biex joffri servizzi f'Għawdex stess. Dan huwa Għawdex li rridu, flimkien il-futur sabiħ. Fiskiet ta' qalbi fil-kien tar-ruħ, instema' talbi infetħu l-luħ ta' dajsa ċkejkna fil-port kahlan tistenna r-riħ jitqawwa sħiħ biex lejn il-ħmura tax-xemx fil-bord la tħares lura tbaħħar bil-mod sa tasal ħemda fl-artan tamit fejn slim leżiż jirut lin-nies l-imħabba ġdida li jien nagħtik teroj f'taqbida il-merba antik dil-warda ħamra u nara fik tal-qalb benin il-qalb f'kull ħin li tħobbu tagħdej li tossu
lill-artisti kollha, mużiċisti, kantanti taħt id-direzzjoni tal-Maestro Bravu Ryan Paula Bela. U proset kbira liż-żeffina ta' dan l-ispettaklu Yada Dance Company, Kinetic Dance Academy u Southville. Malta dejjem għamlet affarijiet kbar meta konna maqudin flimkien. Poplu wieħed, pajjiż wieħed, blajta ta' Malta flimkien. U meta l-pajjiż ikun maqut, l-għaqda iġġib is-saħħa. Pajjiż maqut huwa pajjiż ta' suċċess. Il-mużika tkompli taqadna l-koll flimkien. Kor ta' aktar minn 40 tifel u tifla. Koreografija b'vuċijiet u b'mużika mill-isbaħ. Il-koll flimkien maqudin bħala poplu wieħed, mingħajr l-ebda differenzi. Poplu Malti, poplu Ewropew, poplu bħala parti minn dinja waħda. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you'll feel there's no head of sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And the dream world is seated, feel the trouble face. And the world was believed, shine again rays. Then why do we keep spreading light when the circles of fire so? Don't explain to see, I sweat is heavenly. Because love with light so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nation that this wars into plowshares. Oh, we can't really get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Come on. Heal the world, heal the world, and make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Sing it for our children. Pajjiżna huwa darna. Malta u Għawdex huma monija b'ġawwar naturali u storiċi uniċi. Dawn huma l-elementi li sawruna bħala poplu, li għamluna dak li aħna llum. U għandna responsabilità li niddukraw dan il-wied biex nkun nistgħu ngawduh aħna u liedna u dawk li qed irid jiġu warajna. Wettaqna proġetti ambjentali kbar. Spazji miftuħa biex igawduhom il-familji, proġetti favur arja nadifa u baħar aktar nadif, u ċentri tal-ibliet il-irħula isbaħ.
Hekk kif l-aħħar snin wettaqna riġenerazzjoni sieħa ta' infrastruttura ta' pajjiżna, issa jmissi nagħmlu investiment bla preċedent fl-ambjent ta' pajjiżna. Dan huwa investiment fil-benessri tan-nies, fis-saħħa tagħhom u fil-kwalità ta' ħajja li jgħixu. Flimkien se nagħtu dan il-pajjiż ambjent isbaħ. Tiftakarhom il-Blue Heroes, dawn huma r-ribelli li waslu lil Partit Nazzjonalista għal tradiment. Partit li jikber fuq it-tradiment tal-lider tiegħu stess. M'għandux wisħajja. Partit maqsum. Ma li taqsam il-grupp parlamentari bħala eroj u forsi allura l-oħrajn huma villains mhuwiex l-aħjar mod kif tista' tgħin f'sitwazzjoni li qed il-partit bħalissa. Jekk konna partit tal-ftit, illum sirna partit ta' inqas. Partit li faċċa riżenja wara l-oħra. Luis Tedesco, l-iktar persuna li kienet ila taħdem in-net, telqet minn-net, telqet minn kunsilliera, Andre Grek, daqqal minix lest li naħli iżjed enerġija lill-partit li m'għadux jintara. Issa qed ittina ras, għax qegħdin nitilfu. Aħninna nitilfu bed blattem ħafna. Partit li weġġa lil niesu stess. Trid tara l-messaġġi, ġifieri, huma messaġġi li jweġġawk. Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-fals. Jason Azzopardi ħafna drabi jweġġa lin-nies. U l-mu vera xejru. Jagħmlu anke ma' sħabhom mill-oppożizzjoni. Kulħadd qed jgħid il-partit maqsum. Aħseb wara bil-poter f'idejhom. Din hija il-ħajja. Tirriskjax. Partit Laburista has a vision, a green vision. Because quality of life is not just about growth. We want cities that can breathe and communities that can thrive. How? We are reimagining our built-up areas to create a network of gardens and parks, so you are never more than 10 minutes away from a green space, to return central spaces to you. So, here's our plan. More public parks, more open spaces, pedestrianized zones in every locality, urban green reclamation projects, tunnels for traffic, gardens with underground parking. 700 million euros. 100 million euro each year for the next 7 years. For what? Afforestation projects. The island's first geological park. For our first high-end garden city. To eliminate the impact of some of our worst traffic hotspots. For who? For you. The future is green. The future is bright. The future for Malta. Together. Share our vision.
Malta sabiħa, ambjent aħjar. Fuq 7 snin, Gvern Laburista jinvesti 700 miljun euro fi spazju ħodor ġodda. Enfasi partikolari tingħata lill-qalba tal-ibliet u l-irħula. Dan permezz ta' parks, ġonna u l-kunċett ta' tħaddir ta' spazji mitluqa. Isiru wkoll tunnels ta' traffiku bi spazji ħodor fuqhom, tħaddir ta' żoni urbani u parkeġġi taħt l-art. Ambjent aħjar, kwalità ta' ħajja aħjar. Malta flimkien. Irrid inkun il-Prim Ministru qegħdin noffru 533 proposta. Can you explain a bit how it's going to be financed exactly? First of all, this is not just a question of costings. Naraw kif insibu l-flus. Il-Partit Nazzjonalista ser ikun qiegħed jara il-metodu kif isib il-flus. Il-darba li jiġu bil-mikrofonu, l-unika ħaġa li jagħmlu hija u kif ħadd tagħmel din? U minn fejn se ssib din? U kif se tħallas għal din? Joqogħdu jisaqsuni
jekk identifikajt jekk u xek. Imma kif se tkunu qegħdin tħallsu? X'inhu l-costings? Kif se nkunu neffordjaw? Issa nibdew nisimgħu bil-kelma il-costings. Il-costings ħajġu tibżax. M'għandniex għaġla. Għandek xi għaġla? Kwantifikata dil-ispiża. Il-kwantifikazzjoni ser inkunu qegħdin irresquha in due time. Saqsejtu għal-costings, il-ħabib tiegħi Alex, u l-costings ma qallekx. Għandek kemm tiġi ċifra? Iva, jina, iċ-ċifra tħadmet żgur, Su però n-numru mhux mistoqsijiet. importanti. Dan huwa partit li huwa preparat. Ħafna min-nies ma jsegwux il-politika l-ħin kollu. Ma jinteressomx mill-partiġjanizmu. Iżda jinteressom li jgħixu aħjar. Li jserħu moħħhom li min jieħu d-deċiżjonijiet joħodhom fl-aqwa interess tagħhom u ta' dawk li jħobbu. Għalhekk jimpurtom min se jkun Prim Ministru ta' pajjiżhom, jimpurtom mill-kompetenza ta' min mexxa fl-ar kriżi mit-tieni gwerra dinjija. Min salva l-ħajt tan-nies waqt il-pandemija u min salva l-impjiegi waqt kriżi globali. Min wettaq ir-riformi, wieżen lill-pensjonanti u għen lill-aktar vulnerabbli. Fuq kollox jinteressom mill-futur. Min se jaħdem għal pajjiż isbaħ fejn il-koll ngħixu aħjar. In-nies mhux mill-politiku jinteressom. Jinteressom li b'dak li jagħmel il-politiku jgħixu aħjar. L-istess kif jinteressa lil Robert Abela. Together in concert, dik kienet l-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Ryan Paul Abela kif ukoll DJ Ziggy. Dalwaqt, verament dalwaqt ser jinaqat magħna il-Prim Ministru ta' pajjiżna u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Ninsabu biss ftit jiem il-bot minn elezzjoni ġenerali. Nhar is-Sibt li ġej, int għandek għażla importanti. Għażla min ser imexxi lil dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin. Nhar is-Sibt li ġej għamel l-għażla tajba, għażel il-Partit Laburista. Issa ninsabu fil-qopol ta' din l-attività. U għal daqstant, insellem lid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef. Insellmu ukoll lid-deputat Prim Ministru, deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament Chris Fern. Għal daqstant, nistieden issa lid-deputat Prim Ministru Chris Fern għad-diskors tiegħu. Ħbib tiegħi, Malta u Għawdex, merħba! Il-Partit Laburista huwa partit maqut. U jekk nhar is-Sibt li ġej tatuna il-fiduċja, aħna nwedukom illi b'qalbna kollha, b'saħħitna kollha u b'ħilitna kollha nroddu l-fiduċja tagħkom lura pajjiż maqut, poplu maqut, Malta maquda, Malta flimkien. Kontrarju
għal ħafna pajjiżi oħra. Pajjiżna Malta fortunata illi m'għandniex firdiet kbar bejnietna fis-soċjetà tagħna. Aħna fortunati illi m'għandniex firdiet ta' reliġjon, minnu protestant jew minnu kattoliku. M'għandniex firdiet kbar ta' razzezz jew ta' tribujiet. M'għandniex firdiet kbar ġewwa pajjiżna ta' lingwa, min jitkellem il-sin mod jew min jitkellem il-sin ieħor. U m'għandniex firdiet kbar la soċjali u laqqas kulturali. Aħna kollha Maltin. U aħna kollha gburin li aħna Maltin. U allura waqt illi l-argumenti politiċi tagħna nagħmluhom, waqt illi niddibattu, niddiskutu u nargumentaw biex nuru min għandu l-aħjar pjan għal pajjiżna snin li ġejjin. M'għandix tkun il-politika li tifridna. Anzi, il-politika għandha tkun għodda illi tkompli taqadna. Jekk nhar is-sibt illi ġej, ikun x'ikun ir-riżultat għandu mhux jerbaħ l-individwu, ngħid jien mhux jerbaħ biss partit, imma għandha terbaħ Malta kollha. Għandha terbaħ Malta kollha għax aħna kollha Maltin, Malta tagħna. U jekk tatuna l-fiduċja nhar is-sibt 26 ta' Marzu, aħna ħanatu gvern tal-Maltin kollha. Għax aħna pajjiż tat-tama mhux tal-biża'. Aħna pajjiż tas-suċċess mhux tal-għejra. Aħna pajjiż li nħarsu ħarsetna l-qoddim lejn il-futur, mhux lura lejn il-passat. Aħna pajjiż tal-għaqda u mhux tal-firda. Malta waħda, Malta maquda, Malta flimkien. Aħna hekk għamilna. Fil-partit tagħna hekk għamilna. Meta sentejn ilu kien hemm il-kontest bejni u bejn Robert Abela. Mill-għada stess, Robert sabni spalla ma spalla miegħu biex ħdimna flimkien. Ħadna d-deċiżjonijiet flimkien. Mexxejna lil Malta flimkien fl-iżjed żmien diffiċli għal pajjiżna. Partit wieħed, partit maqud u ħajkollna Malta maquda. Malta maquda, għax meta ikun hawn il-firda ibati kulħadd, meta ikun hawn poplu mifrut ma nistgħux nimxu l qudiem. Imma meta nkunu maqudin, meta nkunu pon wieħed, meta l-Maltin kollha nkunu oċċa, meta niġbdu ħabel wieħed, m'hawn xejn li ma nistgħux nagħmlu. Li tmexxi pajjiż mhux xajta, li tmexxi pajjiż mhux xi hobby, jew xi delizzju, jew xi passatemp. Biex tmexxi pajjiż trid responsabilità, trid serjetà, trid kompetenza, trid dixxilpina. Fuq kollox trid ħafna u ħafna xogħol. U aħna l-wedukom illi jekk nhar is-sibt tatuna l-fiduċja minn nhar il-ħadd stess, waqt li jintkom tkunu qed iddoqqu l-ħornijiet u xxejru l-bnadar
aħna mmiddu aħna xogħol, aħna ġamru l-kmiem biex mill-ħadd stess inkomplu naħdmu għal-futur ta' pajjiżna. Maqudin flimkien, Malta maquda, Malta flimkien. Issa Issa l-manifesti elettorali huma pubblikati. Issa kulħadd fil-kwiet ta' daru jista' jifli u jara min għandu l-aħjar proposti. Min għandu proposti fattibbli, min għandu proposti li mhux kredibbli, min għandu proposti li ħajġibu l-Malta l-qudiem, min għandu proposti li ma jemmenhom ħadd. Imma kulħadd fil-kwiet ta' daru jista' jagħmel l-għażla. Però l-għażla li rridu nagħmlu nhar is-Sibt mhijiex biss min għandu l-proposti, imma min kapaċi daw il-proposti joħroġhom minn fuq il-karta u jagħmilhom realtà. Għax il-kompetenza ma tippruvawiex bil-kliem imma tippruva bil-fatti. U allura jiena ħanitlobkom, intkom li qegħdin hawn u intkom li qegħdin ġodarkom tisimgħuna. Ħanitlob lilkom. U twieġbunix bħala laburisti, wieġbuni bħala Maltin. Ejduli, meta f'dawn is-sentej ta' pandemija qalila, aħna rnexxielna nżommu l-Malta fuq quddiem fid-dinja. Konna kompetenti, iva jew le. Meta mhux biss ħadna ħsieb is-saħħa ta' kull wieħed u waħda minna. Meta ħadna ħsieb ukoll l-impjiegi, meta għedna lin-negozji, meta tajna l-wage supplement, meta tajna l-vouchers, konna kompetenti, iva jew le. Meta naqasna t-taxxi, meta żammejna l-prezz tal-fuel u tad-dawl baxx, meta naħħejna l-out of stock, meta minna ċalt kebxej, meta zidna l-pensjonijiet, konna kompetenti, iva jew le. Meta l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa qalet li Malta kienet champion fil-pandemija, meta l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħid li Malta jkollha l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku, konna kompetenti, iva jew le. U fuq kollox, meta Roberto jien żammejna partit maqut u qed naħdmu flimkien għal Malta maquda, konna kompetenti, iva jew le. U jekk ir-risposta ta' dawn il-mistoqsijiet hija iva, jekk irrispondejtu iva, allura nhar is-Sibt għatuna l-fiduċja biex bil-kompetenza inkomplu mmexxu flimkien lil dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin. Ippermettuli fl-aħħar nagħlaq fuq nota personali. Qabel ma dħalt fil-kabinett l-ewwel ta' Joseph Muscat u issa ta' Robert Abela, għamilt 25 sena naħdem ma' tfal, naħdem ta' kirurgu ta' tfal, mat-tim tiegħi ta' kuljum konna nsiltu mal-mart u ta' kuljum fl-isptarijiet
u fis-swali tal-operazzjonijiet konna salvaw il-ħajjiet ta' tfal. U allura, meta nixel il-television fuq xi stazzjon tal-aħbarijiet u nara jew missier tiġbor il-ġisem bla ħajja ta' binta minn ġod frak u minn ġod trab tal-ħerba fl-Ewropa stess, fl-Ukrajina, qalbi tinqasam, qalbi tinafas u ma nistax nibqa' ċas ma nagħmel xejn. U għalhekk jiena daqstant gburi b'pajjiżi illi fiċ-ċokontana konna wieħed mill-ewwel pajjiżi li batna l-għajnuna medika lill-Ukrajina, illi ftaħna bibna għall-pazjenti Ukreni biex intuhom il-kuri tagħhom ġewwa Malta. U speċjalment gburi illi issa tifla ta' 6 snin illi minħabba l-bombi ma setax tuħu l-kura tal-kanser ġewwa pajjiżna. Il-ġimgħa stess kienet fl-isptar saretni mamu biex aħna ġewwa pajjiżna qed intuha l-kura aħna. Għalhekk ukoll aħna qegħdin fil-politika. Din hi Malta tagħna. X'ma tkunx gburi li inti Malti. Il-qalb kbira tagħna l-Maltin tagħmlilna onur mad-dinja kollha. U għalhekk nhar is-Sibt 26 ta' Marzu kull Malti u kull Maltija, kull Awċi u kull Awċija, kull minu ta' rieda tajba jinaqdu magħna, kunu magħna, kunu parti mis-suċċess ta' pajjiżna. Orġu votaw u tuna l-fiduċja biex flimkien ikollna pajjiż maqut, ikollna poplu maqut, kollha Maltin. Inkomplu nibnu s-suċċess ta' pajjiżna. Malta waħda, Malta maquda, Malta flimkien. Maltin u Awċin, il-Prim Ministru ta' Malta u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, flimkien mas-Sinjura Dr. Lidja Abela.
Grazzi li qegħdin magħna hawn f'dan l-aħħar ħadd tal-kampanja elettorali. Grazzi li qed tkunu magħna f'dan il-vjaġġ li qed nagħmlu bħala Maltin flimkien. Ftit aktar minn sentejn ilu il-membri tal-Partit Laburista għażluni biex immexxi il-Partit Laburista. Kienu sentejn ta' sfidi u deċiżjonijiet fejn flimkien ma' sħabi tajna l-enerġija kollha tagħna għal pajjiżna. Sittiem oħra issa se nitlob mingħand il-poplu Awċi u Malti biex jislifni għall-ewwel darba l-istess fiduċja illi silfuni l-membri tal-Partit Laburista. Dik ta' Diċembru tal-2019 u dik tal-lum huma żewġ kampanji totalment differenti. Immem ħaġa waħda komuni bejniethom, l-għaqda. Il-bżonn li nkunu maqudin. Meta l-membri tal-Partit Laburista f'dawni biex immexxi l-pajjiż, l-ewwel sfida li kelli qudiemi kienet li wara elezzjoni mis-silta inżommu l-partit maqud. Fimt mill-ewwel li ridna nkunu maqudin aħna biex naqdu lil pajjiż illi iva kien għadda minn xhur diffiċli. U għaliex fimna illi l-ideal huwa akbar minn kull individwu irnexxielna. Chris, jien, il-koll flimkien fimna li akbar minna l-koll kien hemm Malta. Kien għalhekk imbagħad li meta faqqa l-awġ tal-pandemija konna f'pożizzjoni li flimkien nagħtu direzzjoni lil pajjiżna. Tafuni li ngħidha kif inħossha. Immaġinawkom tkun Prim Ministru ġdid u ssib ma' wiċċek kriżi ta' dak il-kobor, tinkwieta. Il-jieli ma torqodx. Min jaf kemm li djaw jien waqt li kellu bejn laqgħa oħra konna nitkellmu dwar dak li konna din naraw qiegħed jiġri. Mod partikolari barra minn xtutna. Ar minn hekk imbagħad dwar id-bassir illi kienu qed jagħtuna l-esperti tagħna. Fl-istess ħin imma kont mimli kuraġġ bil-fatt li kont naf li madwari kelli tim mill-aktar kompetenti. U r-riżultat ta' hekk qatt ma waqaft naħdem, imma lanqas waqaft naħseb dwar il-futur. Meta mbagħad ftit tal-ġimgħat ilu fissirt lil kabinett kif ukoll lill-grupp parlamentari għaliex ridt li mir-rebbija nidħlu f'fażi ġdida, kont mimli fiduċja għax għal dik il-fażi kellna pjan ċar ta' kif irriduha tkun. Il-pjan li qed naqsam magħkom ta' kuljum. U mbagħad għeni mhux ftit il-fatt li bħala pajjiż konna flimkien, fimna l-xulxin u għamilna s-sagrifiċċju wkoll għal xulxin. Aħna parti minn familja, il-familja Ewropea, il-familja Maltija. U iva, il-koll għandna il-ħsibijiet u għandna d-differenzi wkoll. Iżda ninaqdu pon wieħed kull meta l-kawża tkun akbar minn kull interess tal-individwu. Rajnija f'pandemija, imma narawha wkoll f'tant okkażjonijiet sbieħ matul is-sena, fl-istrina, fil-volontarjat, fil-mod kif nieħdu ħsieb lill-aktar vulnerabbli fostna. U għalhekk
li nistgħu nħarsu lejn il-futur b'ottimizmu, nkunu l-aktar b'saħħitna meta nkunu maqudin bħala pajjiż, naħdmu għall-għaqda u ma nħallux min jifridna. Għax aħna pajjiż wieħed flimkien. Dak li għaddejna minnu juri għaliex tistgħu tafdawna fil-futur. Fil-momenti tal-prova u rejna il-kalma, il-kontroll u l-kompetenza u dak li se nibqgħu noffru għażmien li ġej. U rejna l-kalma meta faqqet l-akbar kriżi mit-tieni gwerra dinjija law. Il-kalma ma tfissirx li tibqa' ċass, imma li tkun determinat fit-teħid tad-deċiżjonijiet it-tajbin u fil-waqt opportun. Tiftakru x'kienu qalulna. Għamlu lockdown totali kienu qalulna. Kienu qalulna wkoll onfqu kollox mill-ewwel. Misna smajna minnhom u minflok ġilna x'għamilna. Iddiskutejna, ippjanajna u ħadna d-deċiżjonijiet. Ma ħadniex id-deċiżjonijiet waħedna. Ma ħadnihom mal-esperti, mal-imsieħba soċjali. Ma laqna kollox qatt. U żmien tagħna raġun. Ma nfaqniex lanqas ir-riżorsi kollha fl-ewwel xahar u għalhekk għadna nistgħu ngħinu sal-lum stess. Anzi, faqqet sfida ġdida u minnu fih erġajna stajna nagħtu is-serħan il-moħħ mill-ġdid. Wettilkom ukoll ftakru x'għedtilkom il-ħadd l-għadda, għedtilkom li ġej il-gideb. U min qiegħed f'paniku għax lanqas jaf x'suppost qed jipproponi huwa stess. Reġa' ipprova jdaħħal l-inċertezza fin-negozji. Reġa' wera li jinteressaħ biss mill-poter u mhux mis-serħan il-moħħ tal-ħaddiema u tan-negozji. U għalhekk li nistaqsi lilkom min jaġixxi f'paniku tista' tafdah min għax politikament iddisprat u jrid jilgħab l-għajxien tiegħek tista' tafdah. Il-kalma twaslek biex iżżomm kontroll tas-sitwazzjoni li taħt pressjoni ma totorx. Aw min otor taħt pressjoni ta' 4 ġimgħat kampanja elettorali u aħna pandemija ta' sentej mhux talli motorniex talli ksibna r-riżultati. Ħloqna x-xogħol u ġibna aktar investiment u għalhekk insaqsikom ukoll lesti tafdaw lil min lanqas kontroll tal-partit tiegħu m'għandu, lesti tafdaw lil min f'nofs dan kollu għażel il-logħba tal-partiġjanizmu li nqasmu f'mid-biċċa u għamlu rivolta interna. Imma l-kalma u l-kontroll iġġibhom bil-kompetenza. Fl-aħħar sentejn u rejna kemm għandna tim kompetenti biex imexxi l-pajjiżna l-qudiem. U rejna dan ukoll fl-aħħar ġimgħat meta ġejna qudiemkom bil-pjana l-5 snin li ġejjin. Pjana l-edukazzjoni, għall-ambjent isbaħ u aħjar, pjan wieħed u serju. Pjan li nafu kemm se jiswa u kif se nwettquh. Mhux bħal ta' ħadd ieħor 5 verżjonijiet. L-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' il-5 verżjoni. U llum l-għada li bdew jivvotaw in-nies għad laqqas għandhom il-verżjoni finali.
ejja naqbdu, ejja nduru flimkien il-proposta tagħhom ta' trasport. Ta' naraw xi tgħid. L-ewwel qalu li se jerġgħu jġibu l-bendi basis. Imbagħad qalu li se jiġġamjaw pajjiż blejn waħda fit-toroq. Imbagħad qalu li se jċekknu l-lanes. Imbagħad qalu li se jagħmlu oħrajn ġodda fuq DZ. Weda waħda, 3 verżjonijiet. Juru kontinwament li mhumiex lesti biex imexxu pajjiż. Unsaqsikom ukoll la f'5 snin ma ħejjewx manifest. Staqsu lilkom infuskom, jekk hux lesti tafdawhom iħejju l-budget ta' kull sena. Lesti tafdawhom bil-futur ta' wliedkom, pajjiż li qed joħroġ minn pandemija u bi gwerra fuq l-adba tal-Ewropa. U allura quddiem dan kollu tifmu li dik ta' nhar is-Sibt hija għażla dwarkom ukoll. U għalhekk hija għażla li ma jkunx għaqli li taħslu jdejkom minna. Hija wkoll għażla dwar x'futur se tagħtu lil-uliedkom. Li djaw jien irridu għat-tfal Maltin u Għawċin dak li rridu għal Ġorġja u se naħdmu kemm nifilħu għalihom. Din il-kampanja elettorali tħallna liha bħala missjoni, mhux fisem il-Partit Laburista, iżda fisem il-familji biżla Maltin. Intom il-familji li jkun hemm min hemm fil-gvern, tagħtu is-sem tagħkom ta' kuljum b'mod ġust. U għalhekk li intom il-familji tinsabu fil-qalba tal-1000 proposta li qed inresqu l-qudiem għall-futur ta' pajjiżna. F'dal aħħar ġimgħat rajt minn fostkom enerġija li ma taqta' xejn. Imma mbagħad il-mistoqsija l-kbira li rridu nsaqsu lilna nfusna aħna l-politiċi hi dwar x'inhi il-prijorità tal-familji bħalissa. X'inhi il-priorità ta' dawk l-ommijiet u l-missirijiet li jaħdmu ġranet twal biex it-tfal tagħhom iva ikunu tajjeb. Huma uliedhom l-aktar ħaġa importanti. U għax jinteressom l-aktar minn uliedhom, allura naturali li jridu wkoll futur aħjar għal pajjiżhom. Futur li jibni fuq it-tajjeb imma li jifhem ukoll fejn stajna mill aħjar. U huwa b'tal mod imbagħad li fassalna proposti li se tkunu qegħdin tgawdu minnhom. Għax jixirqilkom iva tkunu premjati ta' dak li tagħmlu, imma fuq kollox imbagħad jixirqilkom ir-rispett ta' min qed imexxi, ta' min intom tafdaw bit-tmexxija. Aħna rridu nkunu hemm għalikom u mhux intom għalina. Għalhekk għalhekk nidejna il-garanzija għat-tfal kollha ta' dan il-pajjiż biex mit-twelid il-qudiem kulħadd ikollu l-istess opportunità. Irridu l-tfal kollha tagħna jitilqu b'saħħithom mill-ewwel. Qed inġibu lejn pajjiżna investiment minn madwar id-dinja f'setturi differenti. U rridu li t-tfal tagħna jkunu lesti biex jaħtfu l-opportunitajiet. Opportunitajiet li jagħtu pagi aħjar u la taħdem iva jridu jippremjawk. Għalhekk it-tnaqqis fit-taxxi. 90 miljun euro li jibqgħu fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin ta' kull sena. Għax aħna rridu naħdmu biex fil-waqt li nilqgħu għall-piżijiet anka dawk li ġejjin barra minn xtutna lilek
inħallulek aktar flus fil-but. Iżda wkoll il-flus mhumiex kollox. U għalhekk li l-akbar impenn illi qegħdin nagħmlu huwa biex ninvestu aktar fl-ambjent. Irridu nieħdu ħsieb dak li għandna diġà, imma noħolqu aktar spazji fejn tista' tieħu pjaċir. Għalhekk li se niddedikaw 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin, determinati li nagħmlu minn dan il-pajjiż wieħed li huwa climate neutral. Bekk il-proġetti li qed nagħmlu għal arja aktar nadifa u anqas emissjonijiet huma kbar. Irridu wkoll li uliedna meta jaraw x'għażliet se nagħmlu għalihom iħarsu l-qudiem. Li qed nitlob dak li qed nitlob minn għandkom u illi tgħinuna biex dan kollu nagħmluh realtà. U allura l-għażla hija ċara. Jekk minn din ir-rebbija nidħlux f'fażi ġdida maqudin bħala pajjiż, jew jekk nirriskjawx li mmorru lura għat-tmexxija ta' partit maqsum, ta' oppożizzjoni li l-uniku konsistenza tagħha hi li topponi f'kollox. Il-familji mhux min jopponi jridu, imma min jipproponi. U iva, jekk fl-aħħar sentejn mexxejt jien xorta waħda li rrid niġi hawnhekk bil-proposti għal ġejjieni. Mhux biss għax mexxejt f'pandemija li bidlet il-prijoritajiet, iżda wkoll għax id-dinja tevolvi u tinbidel, is-soċjetà tinbidel. U għal dawk ir-realtajiet ġodda l-obbligu tagħna bħala moviment huwa li noffru soluzzjonijiet. Min ma jgħix għall-bidla m'għandux ikun fdat bit-tmexxija tal-pajjiż. Min il-kelma bidla jiftakar fiha biss mill-oppożizzjoni jekk fdat jiġġamja pajjiż. Ir-riformi irridu nagħmluhom dejjem u l-ħin kollu. Ola darba la darba dal-għodu erġajna zbaħna bis-surveys. Irrid infakkarkom punt importanti. Mhux biss li kull elezzjoni tibda xejn b'xejn, imma tafdawx il-futur tagħkom f'idejn xi survey. Jekk temnu għax tafu li l-oppożizzjoni tal-lum ma tistax tmexxi l-pajjiż, tibqgħux id-dar, tħallux il-futur tagħkom f'idejhom. Għażlu l-1000 proposta li rridu nibdlu f'1000 kisba, 1000 proposta bla kundizzjonijiet ħlief waħda li trid tivvota għalihom. Qed jippruvaw jgħidulkom li l-vot tagħkom mhux importanti, mu veru xejn biex tiddetermina il-futur ta' pajjiżek. Il-vot trid tixħtu int u mhux jixħtu ħadd ieħor għalik. U biex il-familja u l-pajjiż jaqtaw il-frott ta' dak li qed nipproponu, trid tivvota għall Partit Laburista. Qed nipproponu ħafna affarijiet. Imma kif spjegajt diġà, hemm sigrit wieħed jekk
irridu nibqgħu mixin il-qudiem. L-għaqda stennew li se jagħmlu l-aħħar sforz biex jifirdu l-pajjiż. Aħna nibqgħu pożittivi. Nibqgħu nġibu n-nies qabel il-politika partiġjana, il-familja qabel il-pika. F'daw l-aħħar jiem inaqdu magħna persuni li mhux neċessarjament jaħsbuha magħna fuq kollox, immurew li lesti jaħdmu magħna għax qegħdin nimbottaw aħna dak li huma jemnu fih. Il-minoranzi għandhom jibqgħu jappoġġjaw lil dan il-partit għax huwa wieħed li ma jħalli lil ħadd barra. U allura ejjew kollha kemm aħna nieħdu d-deċiżjoni ta' xirridu għal pajjiżna bil-vot tagħna nhar is-sibt li ġej. Ejja nerġgħu nuru dak l-ispirtu tat-tim Malta. U jekk sallum għadek temmen li lest tirriskja u s-sibt beħsibek toqgħod id-dar, nitlobkom biex terġgħu taħsbuha sew. Magħna taf fejn qiegħed, ma' ħadd ieħor ma tafx fejn qiegħed. Intom li diġà konvinti li tappoġġjaw lil dan il-partit, ħeġġu lil min għadu ma ġabarx il-vot biex imur jiġbru. Il-vot jibqa' l-aqwa arma li għandu kull ċittadin biex jażel il-futur ta' pajjiżu. U b'dak il-vot irridu nażlu ċ-ċertezza u l-istabbilità. Mela ejja nażlu il-futur, ejja nażlu edukazzjoni aqwa, ejja nażlu aktar spazji ħodor u ambjent aħjar, ejja nażlu ħolqien ta' ġid li jinfirex fost kulħadd. Flimkien naslu, flimkien mal-pensjonanti, flimkien maż-żgħażagħ u l-istudenti, flimkien man-negozji, flimkien mal-ħaddiema. Malta, flimkien, il-futur sabiħ, il-futur tiegħek. Il-Prim Ministru ta' Malta u l-awċin kollha, Robert Abela, akkumpanjat ukoll minn Dr. Lydia Abela. Il-Prim Ministru tal-Maltin u l-awċin kollha, Robert Abela. L-għażla fis-26 ta' Marzu hija ċara. Nivvutaw għal Malta flimkien, nivvutaw għal Partit Laburista. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela u Dr. Lydia Abela.
Nazzjon wieħed, poplu wieħed, Malta flimkien. Sinjuri, nagħlqu dan l-ispettaklu din l-attività permezz tal-innu nazzjonali li jaqadna l-koll, l-innu Malti. kollha li parteċipaw together in concert. U grazzi lilkom l-udjenza preżenti magħna hawnhekk f'Taqali. Nirringrazzjaw lill-eluf billi segwuna minn djarhom u lil dawk li rawna online. Nhar il-ħamis li ġej, fl-aħħar jum tal-kampanja elettorali nistidnukom sabiex għall-aħħar darba tkunu preżenti magħna hawnhekk fl-istess post għal spettaklu akbar. Malta flimkien! Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha. Flimkien għalibna l-sfidi li ġabet magħha l-pandemija. Malta baqgħet b'saħħitha. Irridu naħarsu l-qudiem, fiduċja u ambizzjoni. Ngħixu aħjar f'pajjiż isbaħ. Nibqgħu nażlu l-futur li rridu għal uliedna. Se ngawdu spazji miftuħa. Appoġġ biex iwettqu l-ħolma Li nixtru darna. Garanzija għat-tfal tagħna. Moħħni mistrieħ żieda fil-pensjoni. Se jkun iktar flus fil-but. Bitnaqqis fit-taxxa. Inċentivi biex ninvestu aktar fil-ħaddiem. Niġbdu ħabel wieħed Għal prosperità ġdida. Kwalità